Sardara, su pranzes ostau 1000 euros. Su PM Gian Giacomo Pilia, scriante de scopiare ia pa ausu untu. Non quer d'accabare sa boluttu, is spesau pu su pranzo de Sardara. Su 7 de aprile, orde sa Guardia Finanza, abbiam buscau in su ristorante de sa Stermer de Sardara 40 persones a pranzo. Totu gente onnotta in totu sa Sardinna, gente triballa in su ufficio de sa regione, dottores, forestales e capor de esercitu. Una blottu is spesau, vinzer in su ussizu regionale, in ubes, os rivales de sos partidos mayores, erendis ire totus ie successus a die, e puitte uri in totu prandenne il ristorante, magari e semmus, totus in zona aranzu, e mascamente in questo momento di crisi sanitaria e di crisi economica, i totus isoles patinde. Gano non si totus a veridade, in Paris sono stati interrogados, in sa procura dai su PM Gian Giacomo Pilia. Ommo eren scoviare ia pa ausu untu de su pranzo, sulinande isi ostau 1000 euros. Se veniais ire, magari non si è veru, in metà de su untu la papa ausu gestore de sas termas, Giovanni Corona, e stisu ia motiu per izzas persones a su pranzo. Po ommo nemos ad attrogau nudda, non si puiti si restituatu stu pranzo, ia papagau e io sun sas persones, i sun renessi a saugire, ando sun arribau sorda la Guardia Finanza, solo in de che nove sun isteti reconnottos.